Bamwe ba MCA mbungeni ya Meru ni baritete kaju kao gukonia muchemene juria jurerigiri na ruwa gatigati kao na Kawira Mwangaza juetanini munini Royce Kithure Kindiki bakiuga bari MCA 47 ibaritire Kawira gitine na bationa kanya kagukaranwe nthiguru kwariria nombi na wakiariria nthama ya MCAs barabetite kambeni ya Governor Kawira MCA wa Kworotwa Gacheri Muthuri ugite Kawira na kugeria kujukia MCAs ontuko nuntu bagukurukirwa budget ya mpongeri niyo supplementary budget na reganite na uge bwate MCAs baba bari thama kenda baikirwa mirandi ya weti na mbere wodi ne cheo akiwa ningu ya thirikari gwike mirandi wodi ne chionde itikumwakania kethira MCA na kugwata mbaru Governor Kanare. Members ba county assembly bakurukirie anatomized budget na nandikira batwe ngugira nene twitaga ni gutegera uria budget yeu ekwa implemented rutererwa implementation ruthera muno ruterene rwa county government na executive ni migambo ya MCA wa Kworotwa mbunge ya Meru Gacheri Muthuri akiuga bota MCAs mbunge ya Meru mwanka jojwa thirikari bakurukirie budget ya murandi na kigina giacho na akiuga ngugiria nene MCAs ba Meru nande ni gutegera kethira budget yo ne kuritithwa ngugi tora ba mekirite na nkurukia kiongera kwaria gitumi kia bamwe ba MCAs kuthama kuma kiri rutere ruria rukorega no tongeria Kawira Mwangaza bageta kumugwata mbaru aria mwangira thaiji mwanka jojo MCAs bairi bethirite bakithama umwarike neiba MCA wa Kianjae na MCA wa Bothugusi West Patrick Muthuri alia nandi Gacheri Muthuri akuanoka MCAs ba Meru bakugambwa ni Kawira Mwangaza kagite na kare kwekureta supplementary budget muginye buno bukuona inkuona executive ikigeria gushoa members ba county assembly gutuke bakuba support lakini kiuria gyakwa imbi bakuba chwira thaizi akwena supplementary budget kana kagita kara rwangirwa rwa executive rwa kwekureta supplementary budget na MCA Gacheri Muthuri norotete MCAs bau bakuthama kambi yao na rietwa ria kugane mirandi ya wandi yao bathingatetie akiuga gutino MCAs bagwitana na mirandi eje na ngugi chonde chibatugo kinyithwo wandine ni Kawira Mwangaza nyabara bagomba bakuthuganya kabata guchwa ngugi ciao gutingugi batoshwa no ntungugi chondema ni executive bati ku implementing ngugi na te assembly batikate members bati gutegera ngugi ya member ithiraira aria agutegera ketha ngugi cia wiku gitatia ketha gwikira mbeca budget-ine rombara Gacheri Muthuri na ndekire MCAs barabatigi 47 kambine yao ni ati bakagyo gwa kinya kanini ni bakale wandi ne chao betere mirandi na bethire bakithuja kethira mirandi uniti bwega kuringana kigina kira batengete ndakuria members ba county assembly batige kugia nogwa ate bakiuga batotegera ngugi kana gutakugira ngugi ciao ngugi te batikugirwa kai batikuretwa as per the law kwa ukara wondine ku wetere ngugi citwe no tegere kethira ngugi cigutwa bwega ma as per ura wabangite na batu twamwire kukaria Meru kuthetera mu Meru na yuyu musimamo wetu tuone kana Kameru kakwandikwa Kawira ati kwenda kaandikwa tuone budget ira twakilukirie a program based budget ikuruta ngwe mashinani kungina kumunini wa speaker kere bunge ya Meru mwendali na MC wa Kego ya Ntubochu urani Timothy Mutweri ibate janiritie nteto cha mushemano gatigati ya Kawira Mwangaza na munini wa Laisi Kithure Kindiki baliuga bobali MCAs 47 bate kugwata mbaru Kawira Mwangaza na neba mwingatire gitine aria baugite bagutiro bagakarandhi na Kawira bakiuga bobeterete koti imweberio bisi bethira bekaranthi na mutumantu ithinkia jukia wathani bethire bakibangira kaunti ya Meru batwe tutimioka ukaranthi micemanie kuthangalania mibango era turi county assembly tubangirite ya Meru batu turi MC 47 itu impeachere Kawira
Kawira is not our governor. Or a former governor. Now the 47 MCAs knew to remove Karuare. That Kawira batu to recognize I governor Meru. So ote kikarokio tuakorota karana Kawira Mwangaza. Nontu batu assembly to impeachre ona ni tutene imani anwe. Senate yeta ya pod kesi kotini. So teo karande tuakarande na Kawira ku discuss anything. Governor ora tukumea governor designate. Mutumo ntwe bingia. Nwe twete remembia from tarik 14 mweri wa thatu wanyu mumari utukarande nwe twaria manto ya Meru. Kwa hivyo kwaria na arakiwa MCA na MPs by Nairobi na ibaikitie anto nambasi yakathurire MP bawe na MCA bawe na inyakare nieke na inyakare nieke na araba invited so yau yonthe siasa ciawe nacio na propaganda na kweya na nteto ciorongora amenyerie atongeria babaretie kagitene karea bagutega kana kubanga mitaratara ya kuthuranira mathiko jang'ina wa DG wa Meru mutumanto ethingia kenine kia skuru ya Ntobocho bakiuga kira bakuromba ntuku ya rojo nethire nyingi kiri barabageta mathiko ne jau aria tukuromba rojo ntuku rojo nethire ina thiri ntoibeye tuingirie mami wa deputy governor na njira ya heshima muthiene nibaete mukana Kawira Mwangaza bakimuria menyeja kugita kana kweja mathiko ne jau Kaira former governor Meru yatiyo mathiko ya mbere kwithira ya Meru ikwithirite kwina mathiko ya Kinyamuonyo muntu urawenda itikia athiru rujine ikwithirite kwina mathiko ya Mbalala na former governor Taita so ito wasia ya imbi special na mathiko ya ikiego ya Ntobocho wont ori intobira biba ikwithira bikinyete kiego ya Ntobocho utethio reta utenguo baritira ende andu ba inyokuthigiria batikuthigiria so tutekwenda we ya kwiyo kios mathiko ne ya ina wa governor designate bila tukwenda turienda peace na tuikuromba tia kwaku na thiri ito karite ngwe ciaku na thiri tutio kwenda mathiko ne ya ntukweruyu ke reporter tutosha wero Juma ria kwari eto ni mutuge kare.